amaZulu loyana bona qasha umbeli as a security guard uqashe umZulu as a security guard bazokureceive ama-instruction wakho as a CEO differently. UmZulu ukhona ukumqasha umbeke egate uthi ngicela ukuthi umthetho wala egate uhambe kanje nakanje nakanje nakanje. Uzomuzwa ngendlela receiver ngakhona ukuthi izinto zakho uzohamba right. Mawuqeda ukumnika ama-instruction uyovele athi hayi uma sekusho wena ke mphathi ngingayini ke mina bese ulena umbeli uthi hey warra selise ake sengiyake mogate uzwa ngendlela receiver ngakhona instruction ukuthi la kuzoba ne problem uvele athi hey hayi gape la bolela reale kwa bothata kura re kushi bese ke wena ngelinye ilanga uya kuleyo company ufika uphaka la kungaphakwa khona ujahele officeini maybe kune interview ngo-12 it's 5 to 12 uphaka la ephaka khona okay ithi ngangeni because senangijaja bona but uzophaka phi la kungaphakwa khona uzophaka phi so uzozwa nje ukuthi la kune problem ngoba uzothi ungena eminyango wecompany uzobona ngesecurity lomZulu livele alinandaba ukuthi ujahele interview 5 minutes akayingeni uvele avele kuwe athi hey kuzoba inkinga uthi yini athi uphela ke ukuthi imoto yakho imela kungamokho uthi hayi ngiyaxolisa mfethu ngithi thathe ungamshaya phela uthathe kodwa umubuya uthola imoto yakhe ingekho hayi cha ungangibuzi unamanga uzoyisusa now same situation mara umpeli amapeli ane skill ne element yokucela ijojo mara angasho ukuthi ayicela mawuqeda ukuphaka lapho uthi uyangena uvela sekavela ubona ngaye sekathi hey warra alidile mathatha uthi yini athi kaphethu ikolo ijabuleni abana awadiphakile kamgole rata uthi yini ngiyangena manje interview ngithi thathe hey liyabulela realekwa uthatha loko awuyibandi ukuthi yistayela sokucela ijojo leso uvele uthi hayi man warra kirithathe fast kuyatshwa are mna ke go boditse ka re labolela ka re realekwa bothata kurarele bese so yabona ukuthi ayimfana nale klipa ithi uzombona nje ukuthi dala bayenza lento hey sikamfaka lentsoho di-camera nlibele tsena ka mola mokhukhung le wena o dire karonya ka peno ta lokela ka mo fasa buka manje